Muraho neza, YouTube channel ni Rwanda Real Estate, amazina yanjye murayamenyereye ni Turatimana Idi. Umunsi rero tugiye kwereka inzu nziza cyane iri hano i Kanombe hafi ya Busanza, na ahantu heza cyane hafi ya kaburimbo nka metero 100 zonyine. Ni inzu rero tugiye kwereka igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 kuri miliyoni 140 y'amafaranga y'u Rwanda, harimo n'ibiganiro. Inzu yacu igizwe n'ubuso bwa 410. Ni inzu nziza rero tugiye kubatambagiza mu munota umwe, hanyuma video irambuye muraza kwisanga kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate.